Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Udruženje poslovnih žena u BiH u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški danas s početkom u 16 sati i 55 minuta organizira susret sa ženama iz Ljubuškog i okruženja. Susreti se organiziraju pod nazivom Kava u 5 do 5, a nešto više o njima reći će nam naša današnja gošća u Vijestima Plus, gospođa Dragana Grbić-Hasibović. Pa gospođo Grbić-Hasibović, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i srdačan pozdrav vašim slušateljima. Tako je, dakle danas u 16:55 organizujemo druženje pod nazivom Kafa u 5 do 5, kako i sam naziv kaže. Povod ovog druženja jeste u stvari, da kažemo, promocija i predstavljanje nagrade Snaga izvrsnosti. Udruženje poslovnih žena u BiH postoji od 2013. godine i kroz svoj rad smo se zaista susretali s nevjerovatnim ženama koje su i inspiracije, koje su izvrsne. Međutim, čije priče se niti čuju dalje, ako se čuju u lokalnoj zajednici je super. Međutim, jako često ostanu nekako neispričane, nekako se podrazumijevaju. Mi želimo da proslavimo upravo te žene, te nevidljive heroine, koje čine nevjerovatne stvari svaki dan i za svoju lokalnu zajednicu, za svoje okruženje i želimo da ispričamo njihove priče. Upravo zbog toga organizujemo druženje u Bosni i Hercegovini. I evo, dakle, danas smo u Ljubuškom, te pozivamo da nam se pridruže svi koji imaju vremena i prostora da dođu, da razgovaramo o tim izvrsnim sjajnim ženama i da započnemo ove nominacije iz Ljubuškog zanata. Evo, gospođo Grbić-Hasibović, vama veliko hvala što ste se odazvali našem pozivu i najavili ovaj događaj. Hvala vam puno, evo svakako u narednom periodu planiramo posjetiti i druge gradove, tako da evo svakako ćemo i dalje obavještavati o tome. Dragi slušatelji, naša današnja gošća u Vijestima Plus bila je gospođa Dragana Grbić-Hasibović, a rekla nam je nešto više o susretu sa ženama iz Ljubuškog i okruženja koje organizira Udruženje poslovnih žena u BiH pod nazivom Kava u 5 do 5. A današnje druženje održava se u Gradskoj vijećnici Ljubuški s početkom u 16 sati i 55 minuta. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok, a potom naša najbolja domaća glazba.